zanimljivo da je mnogo pre naučnika i jedan od prvih ljudi koji su svetovima bio američki pisac Howard Phillips, pisac fantastične i horor književnosti, kojeg mnogo danas smatraju ocem modernog žarna, strave i užasa. Jedna od njegovih osnovnih ideja i jezivih priča jeste o svemiru prepunom tajni i užasnih bića, koja se kriju u paralelnim svetovima. Priča o paralelnim svetovima i dimenzijama godinama je zakupljala maštu pisaca, filmskih reditelja i scenarista, a postoji naučnici koji govore da je to sasvim moguće. Kapija svetova. Da li ima zapisanih događaja koji mogu da potvrde postojanje više dimenzija? Da li postoje svedočanstva ljudi koji su putovali između svetova? Jedna od najčudnijih priča za koje se zna desila se 1988. godine u Sidneju, u Australiji. Ben Ferneti se probudio negde oko 7:30, spremio doručak, nahranio pse i pošao na posao, na koji nikada nije stigao. Kada su vidjeli da ga nema na poslu, pozvali su broj telefona njegove kuće i niko se nije javio. Pošto na posao nije došao ni sutra, kolegi i poslovođe su pozvali njegove roditelje, koji također žive u Sidneju. Međutim, ni oni nisu znali gde je. Posle mnogo konsultacije sa prijateljima, poznanicima, odlučili su da prijave nestanak čoveka sidnejskoj policiji. Policija je uradila svoje, uzela otiske, pitala njegove ljude iz okruženja, umnožila njegove slike. Posle nekoliko meseci, kada su svi mislili da je gotovo s njim, Ben se pojavio na posao. Dezorijentisan. Nije znao koji je dan, mesec, pa čak ni godina. Vidjelo se da je potrešen. Mnogo, a također su vidjeli i tragove ugrizane neke životinje, kao i simbole na njegovom telu. Prebačeni u bolnicu, dali su mu lekove za spavanje i spavao je čak 18 sati. Dok je spavao, bolničari su pokušavali da shvate o kojoj životinji je reč, to jest od koje životinje su ugrizi na njegovom telu, ali ništa. Raspored zuba nije se poklapao ni sa jednom poznatom vrstom, također ni simboli nisu bili poznati. Kada se probudio, detektiv koji je vodio slučaj je došao da vidi šta se desilo Benu. Ben je rekao da je kao i obično pošao na posao, ali da kada je otvorio vrata umjesto prometne sidnejske ulice, video je ogromnu prašumu. Kuća iza njega je nestala. Detektiv ga je pitao da opiše to mesto. Ben je rekao kako je to prašuma u kojoj rastu ogromne biljke, nepoznate našem svetu. Također, rekao je da tamo žive biljke mesožderke, koje su, rekao je, da su tragovi ugriza na njegove koži od jedne vrste životinja, mešavine krokodila i tigra, i da one žive u močvarama. Na tom mestu nema noći i non stop siju dva sunca. Vreme je provodio sa čovekolikim ljudima koji su mu i urezali simbole. Sporazumevao se rukama, a kasnije je počeo i da uči jezik. Ben je rekao kako je mnogo umoran i ne može da nastavi razgovor i da uglavnom nema ništa više da kaže. Detektiv je tamo hteo da izađe kad se začuo čudan zvuk. Okrenuo se i iza zida njega nije bilo. Samo prašne ruke koje su uzele Bena. Detektiv je pokušao da spasi jadnog čoveka, ali taman kad je hteo da uskoči u prašumu, sve se vratilo na staro. Bio je tu opet samo zid. Šta mislite o ovome? Da li je moguće ovako nešto ili ne? Pišite nam u komentarima.